Meke kan simbi fa ujaba ho a se metumebo ase ben bianka I so kra ma nke twa tietia kra sabre meke kan simbi fa ujaba ho enema bebre betene ekuhia no yankuhia ntokwa kumu ekuhia ni di nkomo na o ma me hunu se ne ade netie I've really regretted it e kansem ujaba ho nsem e kan bebre be na ma kure bi ho na yehui na yenya abotre nso ahwehwem na ye social media nsemunti it right now a probability say dia me de me ho be bata no e high obetime hu na sori dem e possible I can do that or say ye kura me ye na ekuro na ye be chechire na me ntumi nye I am ever ready to do that. If you see me, don't feel disappointed because how I need to be so many people no san ntisa. I'm saying the fact. Odi me say nipa bibirebe be fa kan se bi odi obianka de obeka. Ye meka chiro say ansa na beka obi asem na ya adwene ho tutu. Prophet Ojaba so timinka. Na nim na mebebu nkotodwe no. Na nye na nim nti na mebebu nkotodwe. Ni mom ewo makuma mu dada. The whole church misre some of anchebe. Abusa sabre de okopemu ewo media ne so manfo ebuafu abon maye panetitu ene wo mo a enya ne mudidi abra na wo ye expose e de fa asofo a na wo susu se ne nyuma wo mo edi no eyade a emfiri nyame na fe so emfiri kwan pa no sabre na expose na wo ye no na ne nsem a wo kan nyina no obezi nsem no ewo bible mo de tro konkon no e ba kan nsem no a wo kan nam so e mo beleki asofo bebre na e video ewo monten so enu ti kra wo hwa wo de asofo bebre so ene nya nsem sofo bi te sa ajagraja wo ne nya asem face of penny adum chedia eni aduna no yi asofo ne no enya asem wodi kwata kwaniaba eye sofo penny Ojaba na busi obi nim na efiri so beto bayra ho mama bare amma kese abrono ma asan ababonse abechese ne nsem ya wo kan no sa nsem ni nyina no nukre bia enim asa brede wanya adwensaka ne ensem foforo e na wo kan se mu nchemu e na mede ba beso ma message so bi mi subscriber to so dia me se ne beye na upload ni to mpo ne first person ya won se be kan busia eye back setteran so e na so masene ya me djumadi e bro wo mo ye shop a wo dele in bags bag papa de eno ane back setteran mo numbers no egu screen aso betimi afa na wo mo edi nkoma fe so mo ka so kakraba wo mo ne KFC no ene di hweli mo timi ko wa bag bia wo bia wonsa e be kan busia se e bo de ra yensem no dia sefo Reverend Abronoma ya dodo na anim so ye evangelist na media no so de oba ho a asofo oguna mane ye pa e wo ne nsa no ne nyina ne expose ya wo ye e de kyerese asofo ni bi enam kwan bo no so ebu nyame ma efa so nti no so enam saa kwan no so edi yi wo moto ene eyi wo modi ene nam so e ma no asofo bebe na enya abanta e wo media no so e ma asofo pani adum chedi akwa e bachi ne tumanya asofo bi e gina na chikoko yi ne delivery ho na ka we Ghana for se wo mo hwe kwan se ko baba pa na chew na so a chew pa no entimi ama so se me no e ka se de so far Reverend Abronoma ene nenya case recently so penny Ojaba ene we di court akonia ba yi pa na we ena Abronoma ba bonta be ka se be kwase anko a ena ensesa na adwene Paul so ya bofra no wadwene sa bofra sa bra wanyine de wodwen panyine ebra bidu ya na ensem a woka e de fa so penny Ojaba ho ni onim fa no ho ene se na wonim sa ansem no sa bra na ka wonka sa ansem no emfa mfa no ho ya Abronoma kwa e kyerese se ebibidu ne wo se woni Ojaba kwa etimi apa maye ma enye ye nwa fise ne wo hu ade fa Ojaba ho no hu se ensem obekan ne nyina enye no kre ebim busa me se Reverend esenansen wa yidin dodo adan problem bi wo ho ana afiase na ye ne afiase kwa ye be chechime ne ade no ebi twinse no na mama yidin this time ana let me tell you the secret oni passe utu anamon bi na anamon na utu no wa hu no kre da anamon ne ho na utu wie na later obe hu no kre da anamon tuo ne ho a o regret umu se nipa bi enni ade bi esubim na wo kasa de ne tone so na later o find no kre na ahunu kakraba ene yeko Ojaba sorry ho hwemi me ba mi change mi hompo mi change matade na bra Ojaba nsem ne ba ya na me kan bi se nanka mitini ni ko share sei e ma se de wo kire na asem ni mi kire me nko kire mu kire me sa bre na e bi ade nka me ye no nka ma anye. I'm telling you the fact etoda enema ko social media yi wo hu free obi eni ma bro no ma pass ma no ntin obi eni mi se ma cancel na me cancel so obi eni be me na me tu sa fuwe
sa adena anya wo a ne to wa yunse free enkoka me de betufo enya afiase na ye no afiase na ye ya che me di 2 weeks right but abunche bi ade no me di 1 month senti a changes we aba wa ha a me de sade we ya futuo ni se me kan ade bi tu obi so a na nya no kore me ke kan sem bi fa wo jaba ho a se me to me bo ase ben ne bloggers no na sa liyo ni hwan na omo no asem no asi ne twaso mo to mo bo ase kan sem kire mo mantimi ankire mu saa omo ma ade ne ye te sense omo so bu afu so mo didi atense ko mo to mo bo ase kire mu kan no kure ni sei se de me mate ya ebi anka I so kura ma nke twa tietia kura sabre me ke kan sem bi fo jaba ho ene ma bebere betene ekuhia no yankohia no ntokwa mu ekuhia ni di nkomo na o ma me hunu se ne ade ne tie I've really regretted it. Trust me. Obi beka se wonu ne ho se bi obi fulu abro no ma ana se bia bibi. O de ope bia kan. O kan wie na sa atenka na nya no. Se o de toto ho adwene ho se ye wo anka be den a obi innocent man. Na bia wakan se bia gu ni so a eduru time a ye bi sa se nsema o kan na fa pem ni se na o toto papa so le se se no uni nyina so na Filipa ne ti wade no o chirim se ni si ya. Na uhunu kure ne clear be sabre why ne boni atwamu a how would you feel dwene satin kan ho ansara de obey disappointed why yampa makoda fiase no ai yampa ye dia banka ba gumi sa de me ko prison so no makọ 1 week aba ma de fiase ye de me ko trek makọ be hear me ma mimia ekuru na ayenkuda no o de afade we ye mfa to ho hwa ade upia bonte na oja wo kraman ene wo kra e wo fie oba ye na wo na mo eda ho no emo ani mu ba ko awe odwene se eye okra na ye kronfo ana wo che okra ana wo de aba bo okra na okra ni na ndu ye because obufu okra a chire na hwehwe mu ko hu no kra ni se eye kraman ana di sansem woni no sa okra na o ma obufu na o ma o se ye bi ko ne so ne nan na mu obu no hwa ha wo bi si afa regret pa dwene sa de no de dwene ho ansa sa okra ma fi obe kana bata ho obe fa na yonko ne nan no obe try so obe chichira ma no sa na me de yakoye e kansem ojaba ho nsem e kan bebre be na no kure bi ho no ma yehu yi na ye nya abotre nso hwehwem na ye social media nsem nti it right now probability say dia me de me ho be bata no e high obetime hu na sorry dem possible I can do that. Why? Because eduru oseye brese me ditachere makan simbi ebeda ni fingo no se no mitimi ye dia na ebeda mababe hu no kure no se me de me hu kobata na ene emre ma me semeye oseye kura me ye na ekuro na yebe chechere ena ntumi ye. I am ever ready to do that. If you see me, don't feel disappointed because how ani hu ni pebi so mi le pa bone no sa na ntisa. I'm saying the fact. Odi emi mi se ni pebi be fa kan simbi odi obianka do beka. Ye meka chiro se ansa na beka obi asem na ya adwene hu tutu. Hwehwemu ansa. Unyanye mu nyina so ansa na wato aso. Na ehunu no kore na anwie. Be fa atesem ya asem. Ana me de kasae. Metu obi biarafo. So oti atesem bi adwene hu kwa akire biem. Prophet Ojaba so timi nka. Na nim na me bebu nkotodwe no. Na nye na nim nti na bebu nkotodwe. Nim ewo makuma mu dada. Bebu nkotodwe na makuma mu ansa na me beduru nim a me be kan sorry kire no. Otimi nka wa ha biem a na sere ni se me very very sorry. Oni Nigeria church members, the whole church mi sere se mo fa nchebe. Na ebeduru dabi. I will say a Reverend Abonoma and some no near Pacutin, reading am so my 1 more now a woman muji de woman and some work and woman near Morishimu, aiding a teacher say, while my woman now says from no more than no yao pa, if he says some nana walk cano, none no crib wounds, I bring the son and not the chon come back here, some near doing natural say, none no crowd wants some now walking to say, friend, what will be before for their fans, some one near one naka brana, but can have one say because and somehow kind in and crib him. Yeah, evidence so a damn one says on a gun of fortress as or no casano. Why you confused? We need me work and when I venture Ghana for be chill margining. I want one with the other person one message so so. Over there, our comment section for the mamma feel me subscribe to me so. A yaka I saw the ball in the account so upload me to pay. When the first person I was a bit kayaki be all the social media platforms. Or call a too much GH. Or subscribe and no like and no share. Now when you be so and you be a dark gold and I'm just so you best share.